أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يلي جهدروان عزيز تماشوان هجا بقدر برومات ام هاتن سر بشا چارا جي كتابا بناو نهج الأنام، كتابا سيداي ملا خليل، مبحث الملائكة. افرا جي بحث بيانا ملائكة خدي وج مرابكة. معلوم ركن إيمان ششن اي يكمين باوريا بخدي بو ما دوان هر سي بشي مي در باسيدا باسا خدای تعالی باسا صفاتی و ذاتی ثبوتی فلان کو هاته کرنه ام هاتن سر رکن دویمین ای دویا بحثا ملائکتا. ملائک جبوی هنه بعدد، ملائکت هنه جبو خدای تعالی بجمار، يعني ملائكتي خدي هنا پر بحد و بحساب جمارا وانش خدي بيوا كس نزانه مرف كارا بيجا ملائكتي خدي جپل دارا جتاي گيا ج قوم بردوي چمو كانيا ج قطر برفو باران ملائكت بيترن لوما كد بعدد بجمار مدامي عبادت دكن بمدد. دائما وظيفة ملائكتها چیه؟ دائما عبادتش خودی را دکن و بمدد. نکو امیدا وان جبوك خودی وان تیخ جنته و خدا خویت علا وان ند عذاب نجبوی هواي. لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. نور ملائكت خودی اصلا عصيانيا خودی ناکن و خدا امر وان بچکر به دائما ملائكت خودی دائما د چی دانه؟ د طاعت دانه، د حال عبادت دانه. هنك جي خواصن ولي هر يكي هنك جي ملائكتا ملائكة خاصن، يعني ام قواك سبيبون بمدرسة دا دو حجرة دا سيداي ما دي حب ملائكة مزن نافي وان بما ددان ازبر كرني ووظيفة وان بما ددان هن كرني، مثلا حضرت جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، عتيد، رقيب، مالك، رضوان، نكير، منكر. اوان هانكا لوماد به هنك جي خواصن، هنك جي ملائكة خودي خاصن ازلن وكا چه وكا ملائكة كجوان راد قوت المقربون وقتا كروبين وقتا حملي عرش اوان هانكا خواصن. جوانا ناوی دی حبا محقق دا عقیده ایمان دا اگر فقیه ما طلبه ما گوالوان برن ناوی وان هاتنه ذکر کرنه لیدبه که هنکی نخوندوان جیوه ویدیو ما گوداری بکن جبو وان ادخوازم از ببیجم. حضرت جبرائیل علیه السلام وظیفاوی وحیش تمام پیغمبر را چه قاسا وحی که خودت علاش پیغمبر را شاندیه 124,000 پیغمبر لگوره هنک روایتا 224,000 پیغمبر که خودی شاندیه وحیش تمام پیغمبر را حضرت جبرائیل آنیه. اگر یک بیجه محمد علیه السلام خاتم الانبیاء پیغمبر داویه و وحی قطبو پکی وظیفه حضرت جبرائیل آنا چیه؟ حضرت جبرائیل هم آنا و هم ویشاقه هم وحیش پیغمبر راد بر همش ملائکت دن راجی امر خودی تبلیغ دکر. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت میکائیل جی به ارزاق و عباد و به با و باران دخل و زاد و نباتات مشغول به. حضرت اسرافیل علیه السلام نفخ سوره دستی ویدایه دروجا قیامت دا و خودت تعالی اوی کائنات هانکا عالمک روحانی نورانی و چی بکه و حضرت اسرافیل علیه السلام گفت پفک سوره اوی تمام زی روحا یعنی جانبر اوی روح بدن دجارا دو دا اوی ساق بفن ور حاصل کلام گره و حضرت اسرافیل جی اوی. حضرت عزرائیل علیه السلام قبض روحا دستی ویدایه چقدر روحی کتین استندن يعني حياة وان قطب جيانا وان دقده اوجي حضرتي عزرائيل يك بيجا جار هيا بحرب كيدا بسد حزارة انسان تيني كشتني جار هيا بهاوتنا بومبا كي بلكي 10,000 انسان دجار كيدا دمره كعجبا فيها تشوا حضرتي عزرائيل دقيجة توا ام كارن برسوكي وها ام بدن حضرتي عزرائيل دبن كنترولا ويدا جي
بحزارة بمليوناش خو ملايكتنا جغيري ويجي بلا تشبيه امين تشوي انا شبكي قوة الشارتيلا وراكر على تريكا 100,000 انساني بهفرا درا يعني اواني هانيكا مسألة معنوي نجي فقط مادة مخوصها موسى ميناتكي ام بدن هناك جي خواص ولي هر يكي هناك ملايكة خاصن لكن هر يك جوان ذبحتي كري او جبو شولكي خدای تعالی وی آماده کریه وی حاضر کریه جبو ایشکی یعنی وظیفه ملائکت تاجی هاوی که ما آنا الپیش وگو فرقی آیری هنه عناصر چهارن جوانن ملک عناصر يعني عنصر جياني عنصر حياتي چار تشتن جوان ملك ملائكات جوان هر چار عنصرانه وكي انسو جن شواكو انسو جن جوان هر چار عنصرانه ملائكات جوان هر چار عنصرانه قسم جلك نور قسم جلك د ملائكات دا قسم جلك يعني آخ آف هوا و نوره اي بپرایی بگرانی د ملائکت دا نوره دمه د انسان دا آخه یعنی دمه دا جی نور جی هیه آخ جی هیه آف جی هیه هوا جی هیه د انسان دا ایکو گران ای بزیدای آخه جنان هوا د جنان دا عنصر گران عنصر هری پر هوایه د شیطان ناره د شیطان دا جی ان عنصری کو زیده تیدا هیا آگره اوی بینوا او شیطانی کو بهیویه جرحما خوده نمیرو نجنب خورو و خورن ملائکت نمیرن یعنی نزلامن نپیرکن ندخون نودخون لشکلانی قادر بچنگو پرن فقط ملائکت کارن خطیخن شکلا و تشنگو باریوانجی هنه دقلك حديث صحيح دا بعصا باسكي حضرت جبرائيل تيكرني و ملائكات خود كم شكل هنك مخلوق خودي مثلا قالك مثلا وقت حديث جبريل عليه السلام حضرت جبرائيل عليه السلام بالشكل خورتكي منوري خوشك حديث كدبي جلي ويتشيل سبيبون بوري ويرشبو و تو علامت و نشان سفر السری تنبو و هات با پیغمبرو سؤال جکر مثلا ده شکل ضحیت الکلبی دا گلک جار حضرت جبرائیل نازل بیه ده شکل دیام حضرت عایشه دا جار های نازل بیه دمکی جبرا ام فهم دکن لشکلانی قادر یعنی قوتا ملائکت هایی که خطیخن شکلا لبل ملائکت خناخن شکل خراب شکل نباش يعني اگر کو شکل کی خراب مرد ببینه مرد زان بکو وانا نه ملائکتن لی جن و شیطان جن کارن خطیقن شکل خراب جی فنا دی ببن او بچن جنته ملائکت جی و فنا ببن يعني وروکی او جی ببن تنه الباقي هو الباقي ايكو باقي و ابد الابد و بمینه خوده فنا دی ببن او ملائکت جی و ببن تنه بچن جنته او هرن جنته جبو أهل ويرا بكن خزمته جبو أهل الجنة راجي أوي خزمته بكن يعني ملكي عذاب جهنة إيكو الدنيا دا د كفر دا د شركي دا د ظلم دا د خرابي دا عمر بهران دنا ملائكة دروجة آخرت دا جي ملائكة عذاب وان بدن عذابه هكذا أهل الجنة را إيكو إطاعة خدي كرنا أمر خدي دابونا وأجبو عدالته مجادلة كرنا وراست ودرست بونا جيانكي لغور خواستنا خدي وبيغمبري وي دوام كربن أو ملائكة جي راجي جوان راجي خزمته بكين قالي قهدرواني عزيز تماشفاني الهجا أم هاتن داوية بشا تشارا د بشا بينجادا إن شاء الله أم ديسا بهفرابن بمينند خير وخشيدا